kan ngarujak gimana gitu urang aya gitu aya batur deui itu. aing Naon nih cucuk bor nyeri ribet. gua jadwal syuting eueuh dah. Terus saya tuh main bola 1 minggu doang. Bener ngarujak we. Bagus ayo aya jambu mah di mamana rai. Tah ieu jambu na ieu bareureum. Sia lain. Aing Mana lain rai. ih Jaan nu batur urang terus tah hewani itu. Tah terang. Yo sini kabareng. kajul aing ngadahar di mana ge. Kok emang gitu. gitu. Ini panjang teuing antara ieu. Ih, pondok atuh rai mah. Agak. Nah, ini rai. Dan balik lagi tuh. Nah, ini rai. Nah, belum. Iya, nggak bunduk ya. Putar. Lupa ya. Irang plastik mana? Mana tuh? Kita tah. Tah, eta beneran. Ya udah langsung we. Jadi enak soleh kita. Kali kita kenal dengan merolok. Bro, itu Bensin aja. Bisa aing cilanya nya. sih Ngomelan batu lah. baik. Ih, baik benar ya kan urus. Cigola wae. Yo ngarjakan di mana? Soalnya eta sih ya. Di mana we, Rai, di kebon. Boleh juga tutis. Ayo cila tuh. Anda turun. Gua atuh ibu rata. Deal. Atuh, Rai, sambelna. Lu bawa ing. Itu. Panas-panas gimana? Kuduna bang minum. Benar. Minum lah kalian. Arek. Kajian tuh ya? Kajian. Yang tempat tisah. Kalau dong, Pasif kata anu deket imah tetangga, cenah arek hajat. Tetangga. Oh, nyundatan apa? Ngawinkeun sih? Nyundatan. Oh, nyundatan sahana emang? Boga hajat. Ya, oh. Aku nu boga hajat di sunatan. Anak itu atuh. Ayo, panas banget jadi mah. Gecan. Ayo, siap. Perasaan. Dan larai. Aduh. Mantap nih. Beneran ya? Ngeronjok masih. Wah, duluan atuh. Dia. Mundur. Aduh, aing mah. Dia nak aing teh nyisireun mundur sama itu. Berelok aing itu. Mantap yang ngarujak panas panas. Tundut deh. Ngarujak. Kajian teh ya. Ada banget tuh. Ngajak tuh dah. Tadi atuh. Jangan dia orang pancip. Nang nyesan leutik. Nu gede mah uud badoga. Mantap sambal euy. Saya. Da. Tadi nginum wae. Malu lu kayak kikeun.
Iwais ya. Udah kenal rujakna. Kalap. Tadi aing ge nginum aja tuh udin emang mau cai doang. Oh, nanam pancit. Biasa can gajian nih. Buat tengah rujak. Ayo, parah. Ada Ada tadi nginum aja. As pancip dah. Enti euy. Banget dia, ngelade tuh jamuna. Anjir. Ih. Gila. Ya kok. Kale kebun ya. Ih, amet makar kedek kawasan. Ih. Nginurkeun sudah ah. Minum aja tadi. Eta pancit di sundatan di Haji Agung ya. Ini nyaho no. Biasanya di sundatan di dinya mah hasilnya bara rengkok pancip. Ih lu kah. Nya buktina eta tempona kurang eta katian eta pancip. Aing ah. Gua anu. Ini di sundatan di Haji Awin ya. Biar pancip nyawa sih. Sarua didinya ge hasilna barengkok. Orang mentengihan suku pancip buktina gen itu. Lu masih nonton. Tapi celana urang ge barase. Aing ah. Tuai banget ah. Tuai banget dia mah celana.